So welcome sa another part. Next atong discuss is ang stop loss. So setting up a stop loss before entering a trade is one of the most important things. Pinaka-important things to consider if you want to become a successful trader. It's basically a stop loss is basically a price point below your entry price wherein traders plan to sell or cut their losses to avoid having to sell out the stock at a bigger loss. So, sorry. So mag-set ka og stop loss below support and below the breakout point. So example, sa paggamit sa cut loss sa support level, mo ni ang support nga area diri kaning na-align na mag-cut loss mo entry ka diri kaning green nga candle, mosulod ka. Then if ang price mo na og below aning support, baligyaon nimo. So if i-cut loss nimo sa diri dapita pag kani nga candle na save nimo imong self from greater losses. May adto pa siya ubos pa kasi sa imong stop loss. So mo na siya ang purpose niya. Another example kani si Vulcan na diri consolidation. Nabutan lang ni entry ka sa kaning kuan. Ni ang green candle here. Then i-cut nimo diri sa 2.6 or 2.57 nga line. So pag naog sa stock na imong red, naog siya below sa 2.57, baligya nimo siya. So naluwas ra ka sa kaning dako kay nga red candle. So na save nimo mong self o greater losses nga 52% unta imong loss if wala ka nag-cut loss, nag-stop loss diha. Wala nimo gisell daan. So muna ang purpose sa stop loss, ilikay ka sa bigger losses. Next, target price. Unlike sa stop loss, target prices usually vary depending on the type of trading strategies people use. However, for range trading, support and resistance may also be used to set target prices. More advanced traders use Fibonacci levels and some hold on to their winning stocks until it shows some weaknesses. Ang sa ako ang system, ako ang ginagamit nga target price is 30% sa 30% from ako ang entry. Kung mo-gain ako 30%, mag-sell ko 1/2. Ngayon, ang nabilin nako nga stocks or nabilin nako nga kwarta ato nga stock, isell nako kung nanay weakness. So lahi-lahi siya per trader. Pero kani, since basic pa man ato ang istorya o pamanta nag-istorya sa ako ang system, ato sa tagan ng example ang target price. So example, using resistance in this stock, you have noticed nga ang price nag-range from 1.35 to 1.55. So dari nga linya 1.55. So adjust na. So diha og 1.35. So if mopalit man gani ka dire, ibaligya nimo dire as target price. So nana set kag support ug resistance. Kung munaog
lower here ang ang stock, ang price imong ibaligya, o mo adto dira ang price imong i-take profit. So nakay 14% if imong ibaligya siya sa resistance. So next example na pod, Holcim. If you think your stock is strong enough to go beyond your initial resistance point, you can also set multiple take profit points in higher resistances. So kung example nag-entry ka dire, muna siya ang resistance diha, mag-set ka og 25% nga target price. And dayon in this situation you may wait to see if price can break out through multiple resistance points kani ang mga line. So if price goes beyond your profit target, you may use previous take profit as a stop loss and sell when it breaks down to that point. So kibali, since ang stock ni saka dire, previously mo ni siya ang target profit. So kung wala pa ka take sa target profit ana, o pa nimo siya gibaligya, ang kanina pod nga line imo pod siyang i-set as stop loss. So if mo naog ang stock dira, baligya nimo tanan. Pero if wala, mag-set na pud ka diri target price na pud nimo or ka diri. So nakita nimo nga nisakag ayo ang stock. You can keep putting new take profit points and stop loss levels every time price goes beyond your profit targets. So pagsaka sa stock dire, mo nag-set na pud kag target profit dire dapita. Paglapas sa stock dire, set na pud kag target profit dire dapita. Trail stops. Trail stops, opposite na siya sa target price. Very similar siya in the sense nga both imply taking profit. Ang difference nila is that kung ang target price, ang imong profit zone is predetermined. Meanwhile, sa trail stop, you try to get as much as you can off the trend to maximize gains. So, tanang example later. There are many ways for you to define your trail stop. There are no clear rules on setting your trail stop, so the sky is your limit in defining your own. It can either be through price action, indicator based, or even a fixed percentage. The only rule in with trail stops is to never adjust it below the previous stop. Every adjustment should be upward, thereby protecting more and more profits. Ako ang ginagamit ani kay price action sa ko ang system. So example si Jollibee. So diri ka ni entry. So muna yung imong initial stop loss, support sa imong entry diri below, kani nga support. Kung munaog ang stock dira, mo siyang stop loss. So since nisaka man ang stock na yun ninaog, ni bounce back diha, mag-set na pug kag support as trail stop 1. So nisaka na pud ang stock na ninaog, dahil ni untol balik, then diri naog untol na pod. So trail stop na pud nimo. So muna siya natawag og price action based nga trail stop. So magsalig ka sa price nga mag-dictate i-drawing nimo imong trail stop. Then ang logic ana kaning sa trail stop 2 sa imong gihapon. Sa trail stop 3, pag untol niya dira, so indicate siya og support. So imo siyang i-drawing na pug kag trail stop. Saka na sa trail stop 4. Pagka trail stop 5, diba dire, support siya ni balik sa saka. Dire balik na po siya saka. Ayan, saka. Pagka naog na gid niya, nag-breakdown siya sa trail stop 5 or sa support nga kani, exit na nimo, baligya na nimo. So nipalit ka kibali dire 200 ka pin, baligya ka sa 270 ka pin. So yan ang logic sa trail stop. So
in comparison sa target profit, kung tanta lang na predetermined man tong target profit, so tanta lang nag-target profit ka, entry ka dire, then target profit ka dire 235. Dire target profit ka diha. So if nabaligya na nimo, na-miss nimo nga niabot pa siya og 200 kapin. Abot pa siya og 300 gani kapin. Nabaligya na nimo. So kung trail stop, mas makasakay ka sa trend. Mas makasakay ka sa stock nga nagsaka. So mo yahang pulos. So kani indicator based nga trail stop gamit niya 200 period moving average. Dayon kibali entry ka dire kay ang price above sa kaning 200 period moving average, kaning red nga linya. Red ba na? I don't know. I'm not medyo colorblind. Dayon pag naog niya dire, ni-exit na rin ka. Ako nagamit po kog indicator based trail stop, pero kung ginagamit is EMA 50 period nga exponential moving average. So kani fixed percentage nga trail stop. The logic here is that when price go below 10% of the high, that will be your sell signal. It's important to know that setting your trail stops should not go below your stop loss points. Otherwise, it negates the purpose of a trail stop. Unsa yung pasabot nga setting your trail stop should not be below your stop loss point. So kani imong stop loss dire dahil pagsaka sa stock 10%, dili nga ang imuhang sunod nga trail stop dire na noon. Ubos pa sa imong stop loss point na negate ang purpose sa trail stop nga mag-protect sa profits. Nga while magsaka ang stock, mo siyang mutyan og stop. So kung munaog, dapat mabaligya nimo kay dayon aron di na siya mo further og naog, nabaligya na nimo sa taas-taas pagamay, dayon naka-profit ka. So risk management. So kani ko lang ni ato ang istorya sa risk management. Taphaw lang. Devote tag isa ka video or kanang pareha gyapon ani nga na part 1, part 2, part 3 for risk management alone. Kay ang methodology 10% ra na sa imong system. Ang risk management 10%, then ang psychology 80%. So kani atong gi-discuss pa 10% pa ni siya. Dayon mag-discuss tag risk management 10% pa pud na. Pero kani taphaw pa ni. Ang ato sang istorya ang putong pinaka-common, which is diversification. So diversification in financial investment is the process of allocating your money. Binako ko record. So allocating your money through different financial channels. So ang essence aning diversification is don't put all your eggs in one basket. So mag-hold kag more than one stock if maayo sa lain nga market industry. Kaya para if bati na siya nga industry or panaugay ang industry ana downtrend, dili kayo maapektuhan ng ubang stock nga naa sa lain nga industry. For example, imong isa ka stock telecommunication, kay imong isa ka stock kay mining. So kung panaugay ang mining, so at least dili tanan imong stock nga naog kay dili man ka all in sa mining nga stocks.
So the simplest form of diversification is dividing your capital into 4 equal parts. This way, each stock can only be 25% fully invested. So 25% sa agriculture, sa infrastructure, sa finance nga sector, 25% sa food and retail, 25%. So as your portfolio gets bigger, diversification can be more challenging. The bigger your portfolio, the more diversified you should be. So, example, katong last November 7, 2018, the grant on the license for the third telco bidding war was very trending and much speculated. So, ang mga nag-contest para mahimong third telco, ISM, dito na ang ngalan ani, Now, MRC, ECP, TBGI, VOL. So, this type of speculation, isa ra sa 6 aning nga telco players ang mudaog. So, kung ani nga scenario, isa ra ka stock ang mo go up while the other 5 are bound to fall. So, ang ISM ang nidaog sa bidding war. The rewards for choosing the right stock was really promising. However, the odds is that it is 1 out of 6. Isa ra ang matawag nga third telco. Napildi ang Now. So, makita nimo ang market reaction sa price. So, based sa odds, this outcome has a 5 out of 6 chance, which is not surprising. So, muna gid ang Now. O katong mga dili ISM, itong other stocks nga dili ISM, wala na announce as winner sa third telco. So, kanipod, Pilde, ECP, TBGI, VOL, ako kay pula. So, imagine if imong diversification kay gahold ka sa 6 ka telecommunication stocks. Nag-diversify ka kay wala ka nag all in sa isa ka stock, pero you would only have one winner versus the other 5, which we can assure would result to a net loss. We can see from our example that diversification does not simply mean buying more than one stock. It also means that we select powerful stocks from varying sectors. This way, we minimize the uncertain risk of the stocks we buy. So, conclusion, technical analysis allows us to have a visual understanding of the state of supply and demand in a stock. At its core, we are analyzing the behavior of the market participants as reflected in the price and volume movement in the chart to identify clues and similarities in the market's reaction. Similarities occur in the market in the form of patterns, ranges, breakouts, and trends, all of which can lead us to more profitable decision making in our trades. So limited ra atong discussion ani module purely on price action, which is the foundation of all other branches of technical analysis. You may find that there are plenty of other tools used in technical analysis called technical indicators. Pero sa ilang core, formulas ra na sila, then ang gibasihan ana nga mga indicators kay ang price ra gihapon or usahay ang volume. Dayon kani, what you have learned just now is just the first stage in technical analysis, but the basic understanding of price movement is enough to help you in your trading journey. Kato akong gipang discuss, moving average, trends, volume, price, support, resistance. More po akong ginagamit sa ako ang pag-trading. And it's more than enough na yun nga maka-profit na kaadto. Ang trading na siya rule nga KISS, keep it simple, stupid. So, ayaw siya daghana kayo o parameters, dagan kay ka og mga factors nga i-consider to the point nga magka-analysis paralysis na naman ka. So, ana na siya. So, sa next na to nga discussion, mag-storya ta ato tong i-combine ta lang ato ang mga natun-an, himuon na to siyang system
kung kano sa ata maayo mo palit, kano sa ata maayo mo baligya. So thank you for listening.